Igama lami ngu-Goodenough Wadlame Sibongo. Ngifunisa itende, ngidlala itende, ngiphinde ngiwadayisa ama-keyboard engisuke ngifunisa ngawo itende. Nayi i-BK3 Roland, siyidayisa ngo-8,500. Siyidayisa ngo-8,500. Iphuma ne-cloud cover. Icover le uma ngabe usuqedile ukuyidlala i-keyboard ofike uyimboze ngayo. Then mise iphuma-ke nama-manual if lapho wadinga kumuntu lapho esafuna ukufunda ama-manual yonke leyo nto leyo. Sinawo ama-manual ale keyboard le, mise iba ne-sheet le lama-notes ukuthi-ke akukho la evidweni, but likhona i-sheet lama-notes ale keyboard le. Ukuthi ngiyavela phakathi ngiyawenza ama-video ngikhombisa ukuthi usethanjeni uphuthamitho kule keyboard. Inophuthamitho omuhle kanjani le keyboard le? Inophuthamitho omuhle kabi le keyboard le. Yeah, so ngise-Pinetown ngaphansi kwe-Durban for i-collection, but if uhlala kude siyakwazi uku-arrangela u-postnet ukuthi ukudeliver impahla yakho ngalapho osuke wena ungakhona. Uma ngabe-ke ngenza i-delivery ngo-postnet ngikwenzela mahhala. Okwakho nje ukhokha imali eyisamba esiyibizile 8,500, then konke lokho kuya ama-bubble wrap nokunye mina ngisuke ngizokhe ngilishela kona ukuze i-keyboard yakho ukwazi ukuyithola.